Assalomu alaykum. Onlar 20 avgust Жалал Абад областы Нокен районы Бүргөндө Акбата мал базарында семиз союшка жараган уйлардын арасына кирдик тугандар азыр. Ошол уйлардын бааларын кыскача сурап билип беребиз тугандар. Азыр сан уйларды тартып чыктык. Эми союшка жараган семиз уйларды суай уйлардын бааларын билип беребиз тугандар. Уй канча болду ака? 80. Суай семиz союшка жарайт. Баасы канча болду атын? Как раз мынакей сода болуп аткан экен. Канчага кетти акелер? 70 миң сомго кетти. Союшка кеттиби ака? Жемге, а? Суай бирок жакшы экен эти дагы ака. 70 миң сомго немеге кетти, бул багууга кетти. Булчу кандай экен, союшка жарайбы, жарабайбы бул? Жарабайт, а? Канчага сурап атат? 50 миң сомго сурап атат. Так, семиздин арасына кирбедик окшойт биз тугандар. Кичине жылат окшойбуз мындайраак. Ушундайраак жылып туруп анан кийин сурайт окшойбуз. Канча болду ака? 102 бербейт. 102ге бербей атасыз бирок. 110 миң сом кемі бар екен. 102ге бербей аттыр бирок. Союшка да бул, а? Касап бап. Алла халаса мынакей. 102 миң сомго бербейт. Алагын ашын канча экен экен? 70 миң сом. Бул кандай? Суайбы? Бозбу? Канча сурады базар? Sen çiğ kaldı. Uygança oldu da gel. Suay. 86 verip açat ha? 86 ming som olsa dağı vakit düşün. Kança oldu da gel? Soda kança soda oldu? 80 soda oldu. 80 soda oldu. 80 ming so'mga surayapti shuni. 80 ming so'mga surayapti. Ava qancha bo'ldi to'y? Sizga qancha soda bo'ldi? 87 oldu turadi. 87ga surayapti. Aka semiz uylar qanchadan bo'ladi? 100 ga suradi. O'rtadagi 100 ga suradi, ha? 95 ga, 92 ga suradi. Tak, bunun 95 ga suradi. 100 ming so'm. Qancha dedingiz buni? 92 so'm. 92 ming so'm suradi. 92 ga suradi. Hozir o'z nimaga aytdingiz? 90 ga berdi.